Hello, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. Once again, how are you doing today? Actually, as for me, I'm doing not so bad. Let me say not so bad. Okay, today we are going to learn 10 sentences. It will be very useful for you. That's why please keep watching this video until the end. Okay, let's get started. Pakhat na tan chuan enge ti chuanin he looked down on me. He looked down on me. Je chu nge di chuan ama in keima kha nge di chuanin min ngai hiam emo min ngai net emo min musit kan tiang chu zo chuanin tiang khan kan let thai ani. He looked down on me ti mai tur ni he thiam em he thiam tro o heta hianin he aya hian keima ni soi du le kan soi tum po kha kan mang thai ni mi aya po hian mo nang ma thu thu ni it's up to you. Okay, don't worry. Okay, number 2, he looks up to his mother. He looks up to his mother. It means, okay, achanan ring chinte. Okay, nge omzia ti chuanin anu kha angai sang ti na ani. You got it? Anu angai sang mo. Look down, look up. He thumal pani hi achan an in ep ani. Ole apathum na. Apathum na chunge di chuanin he looks after his family. He looks after his family. It means, can you please guess it? Okay, enge di chuanin achung le ko te kha a enkol ti na ani mai ni look after hi chu enkol soi na ani dai ni. Okay, Apollino, I look forward to seeing you. I look forward to seeing you. Heta hian nge di chuan I look forward to see you ti hi aman thai lo ani mo sap ho an ma ni usage ani lo an tongkal phung ani lo mo. I look forward to seeing you. It means nge niang an ring chinte nge sei tum niang. Okay, nge di chuanin bu che ka bai sei ti na ani mai ni. Entinan naktuk anga te hianin mu chi ka bai sei ani chuan nge niang I will look forward to seeing you tomorrow khating khanin kan mang thei mai ni nang ma thu thu o ti chuanin number pangana tan she looks like a model. She looks like a model. Je chu nge ti chuanin model a ang ti na ani mai ni athiam model a ang ma se model chu ani lo na in model angin apian a thiama atuaka ti chuanin arong am vel kha ani chu a in khai thinal te po ani mai theni keimang te po ni mai theni tro nang ma ang te po ti zokang ole ti chuanin a dot aparuk na tan chuanin we will look into the problems. We will look into the problems. We will look into the problems. It means again yang say tum niang he sentence yan. Ring chinte, can you please guess it? You have 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Again yang say tum. Oh, say tum ti chuanin he sentence yan. He kan buai na hi mo he kan buai na hi en fi ang u. Oh, eng tinge kan chin felang emo tunge atitu he buai na hian tunge abul tum tu ang chi kha en fiang u ti na ani chemta do ta thon thu ang te ni chuan tro kai kuang ang te kha tro kha tiang te kha buai na bul tum tu chok chuak tu kha tiang khami ha en fiang u mo en chiang ang u kha tiang soina khanin look into hi kan mang thai ni lo chin chia tro voi ni tang chuanin ti chuan atot le atan apasar ina tan chuan nge ti chuanin look out for cars before crossing the street. Look out for cars before crossing the street. Omjia chu nge ti chuanin kong ikan ma khanin tro kong ikan ma khanin motor te kha enro ti na ani mai ni rethiamem ma se enro ti kha chu a om vak chuang nan look out ti chu film puro ti na ani mai ni angial angana kan le don chuan ma se kong ikan ma khanin motor kha enro emo lir thai te kha en masaro ti na ani mai ni mizo tong chuanin rethiam tro Look out for cars
before crossing the street ที่ไม่ตูร์อันนี้โอเลอดดเลอปเรียนตานส่วนนี้ he really takes after his mother he really takes after his mother เอ้ยฉันยังไง second ไงไหน 1 2 3 4 5โอเคเอ้ยฉันยังฉันจู่เงี้ยที่ส่วนนี้อันนู้นชูนที่นะอันนี้ไม่นี่มิจฉาตัวชูนอ่างที่กันมันน่ะชูนที่ตรงกับกันมันค่ะข้ามีกันมันน่ะคันสับตรงนี้ให้มี take after he กันมังไทยอันนี้ป้าชูนที่ส่วนนี้ he takes after his father อันนี้ชูนที่ส่วนนี้ he takes after his aunt ที่ไม่ตัวนี้ใช่ไหมอันกลมทั้งป้าชูในส่วนนี้ป้าตาเนี่ยโมที่ส่วนนี้ป้าชูแต่ตาเนี่ยโมอะไรชัดข่าวโดนโน่นนี่ส่วนนี้อินฟ้าป้าชูโมอินฟ้าหนูชูอินกลมทั้งป้าอินเทนป้าชูเล่ไม่ดีแล้วดูรอมีฝากกันลงมาเห็นอันไหนตู้แต่ข้าอันนู้นเลยป้าแต่ข้าอันล้อมเราไทยเรียนโอเคเตรียมตัวเราเสร็จแล้วกันค่ะที่ส่วนนี้ป้ากลัวนะส่วน who will take over my position who will take over my position จะช่วยเงี้ยที่ส่วนนี้ตัวเงี้ยเฮกับ position เฮกับดินมุนเจลเมื่อกี้มินลักสักเทียงโมมินชูสักเทียงตีนะอันนี้ไม่ดีใช่ไหม who will take over my position ให้มีทิลกันชูสักกันลักสักขัดยังสวยนะคัน take over he we can use okay don't forget okay ที่ส่วนอัตโตเบอร์นินบอกสมนาตานส่วนนี้don't take it personally don't take it personally จะช่วยเงี้ยที่ส่วนนี้มิมาละนังมาคานินเงี้ยที่ส่วนเราอินไงเบลสุโมนังมาคานินให้อัฐเราโซงินเราละสุตีนะคะอันนี้ไม่นี่ใช่ไหม don't take it personally ที่ไม่ตัวอันนี้โอเลวันนี้เห็นสมกันสิระปฐุมกันดูเบอร์กันโจเชียงเจ้าI will ask you in Mizo, please reply to me in English, okay? Don't worry, I will ask you very easy 3 sentences, okay? It will be easy peasy. Okay, อันนี้ส่วนapa khat na kha nge di chuanin kapa ka ngai sang ani chuan ting e sap ṭawng kan soyang kapa ka ngai sang ani chuanin you have 5 seconds 1 2 3 4 5 Okay, kapag ang ay sang ni chuan I look up to my father ti mai tur ani khithiam ti chuanin adot letan kanu ka enkol ani chuan ting sap ṭawng soyang kanu ka enkol ani chuanin you have 5 seconds again 1 2 3 4 5 time's up nge di chuan kanu ka enkol ni chuan I look after my mother I look after my mother ti mai tur ni har salap tro ti chuan atto ber na tan ipa ichun ani chuan ting sap ṭawng man soyang you have 5 more seconds 1 2 3 4 5 okay ipa ichun ani chuanin you take after your father ti mai tur ni let's say together you take after your father ti mai tur ni he thiam tro ole he ka YouTube channel hi thai ti zong te chen khoi ta ke min lo like la min lo subscribe sak la chen mo tu rang share chen tin he na pom lo share sak tu chen ka som tak se chen ni ole next video kan hule do ne bye bye